I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na moj kanal, snimamo opet novu epizodu Juiced 2, riječ je o četvrtom gameplayu. I idemo ako Bog da sada da pokidamo, što bi se reklo. Igra je ono zaista jako dobra. I idemo. Oho. Ovo mi inače najdraža. Au, loše. Loše smo ovu krvinu uletili. Treba se s njim samo za lijep da ga izbacim. Tako. Inače u ovoj igri nemojte ulaziti pod ručnu krvinu, to sam ja sad primijetio. Čim u krvinu pod ručnom uletite, zaista se izgubi stabilnost auta. Evo sad ću pod kočnicom probati, evo. Evo vidite kako tu ide bolje odmah, za razliku od ručne. Opa. Nema vezi, hodi. Tako, vidi. A izbačen je. Ja, ove gume su mi toliko odvratne. Izbačen je i on. Ja sam nažalost kasno ovdje zakočio, a vrijeme je malo za deranje. Ne mre više. Ne mre se nistat. I pobijedili smo. Malo loše ide ova, kako se zove, Mazda, loša je po krvinama, ali ono, šta ćemo, opet je dobro. I idemo dalje. Idemo, samo za vas ćemo sada još jednu trku i onda će biti kraj ovog gameplaya. Ovu ćemo. Ova mi je nekako zanimljiva. I idemo ljudi moji, idemo ludo. Ovo kao da je po snijegu. Ajme. Odgurnem odmah. Opa, ovo nisam vidio. Super,
Jednog smo eliminisali. Oditi. A, ne. Dobre. Nema veze, to je super. Opet smo mi evo ovdje prvi, što bi se reklo. Opa. Moja greška. Op. Jesu kočnice zaista loše. Ja džaba što pricne nema, on ide i dalje, ali ne koči kako treba, nešto nije dobro. Idemo. Minutu smo i ostavili. Nema veze, sad ću probati da ih izbacim. Ha, i dalje sam prvi. Ne vjerujem. Nema, ova krvina mi je najgora, svaki put u nju udarim. Ali tako je, ljudi moji, šta da vam kažem, idemo mi dalje. Pun gas. I pobjeda je naša. I to je to, ljudi, od mene. Hvala što ste me gledali i vidimo se u ostalim gameplayima i tutorialima. Do tada, pozdrav!